Karbi Anglong District Police Atum Pen 27 crore 55 lakhs 16,500 Ador Arakiamar Meke Kai. Khayanok be Karlitang Daniel Terang Mate Rawan Bangso appeared happen Avitanglo. Karbi Anglong Autonomous Council Art and Cultural Asai Campaign Thongkebra Hini Kesia Zone Satumapan Ku Nok Lapen Chong Kiron Ajaime Kiding. Do isi akis isi peri me akis alamang ke itum Karbi Anglong arlo isi peri me attracts nalian Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Berta Long Pen Ilisami, Mirin Hansepi, Pini Bertang Ton Pen, Arjupanikta. Pini Matijong ni Pai, Thongkebar ni, Dipuman Jakachaleng Atowar, Mile Sir Kebalong Kedo Ita Bheta Long, Karbi Anglong District Police Atum Chepatyo Piponsi, District Drugs Disposal Committee Atoya Tingpen, Kinepon Long Tang, Kuting Kwada Trok Sira, Lak Phokebra Phora, Surikret Trokra, Parupo Ador Arakiamar, Meke Kaipon. Narcotic drugs psychotropic substance mati NDPS Act 1985 arona tengpen pinimati jongni phai thongkebarni Karbi Anglong District Police Atum pen patro piponsi Diphu manja kacheleng atowar mile sirkep along kedo ita bheta long kedam tangani aronre pen rakia mar ke jorla pen ke pon kanghu atuma phan ke nepona hut ke longpon arakia mar kedo an mekai ponlo Karom Karbi Anglong Live kelang arara tum phangan ni pen karom pajeklo pini ni tum dak Diphu manja kacheleng atowar mile sirkep mate 9 miles on dak Buddhist temple rai dak ita bhata long dak non Karbi Anglong District Police Atum pen dak drugs mate drugs meke kai alang tum kidnap pon long drugs do on alang tum dak meke kai la son si pini la so ja mekdeng pon long la bang so aja meke deng pon ke NDPS Act 1985 arona teng mate narcotic drugs psychotropics substance la so arona teng maselang tum pini dak mekai pon long District Drugs Disposal Committee Atoya Tingpen Kine Ponlong Tang Heroin Drugs Lin Krehini Ra Tokbor Paruphora Phokep Mate 12.550 kg Ganza Lin Paruisira Trokner Kebra Sirkep Mate 189 kg Morphine Linira Tokbor Nerkep Mate 2.8 kg Lapen Drugs Tablet Homsuri Hinira Troxir Kebra Nerkep An Mekai Ponlo Labang sosai ke pechun ponlong laki Karbi Anglong angkang along kedo police station a chokomaratum kai ke apor kachirok tokpen kedo joksi ke ongdung arakiamar ne ponlong pen pini ani me kai ponlong lo bang solong jesemet bokajan PS dilai PS bokolia PS manja PS atum ke ne ponlong arakiamar lupusi Karbi Anglong SP pen pachini pon Karbi Anglong জিলাত 2023 চনত দুবাৰ ড্ৰাগ আমি ডিষ্ট্ৰাকশনছ কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পায় ইতিমধ্যে আজি আমি প্ৰায় 64টা কেছৰ সৰ্বমুঠ প্ৰায়
27,55,16,500 টকা মূল্যৰ আমি ড্ৰাগছ আজি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ 12 কিলো 550 গ্ৰাম আছে হেৰইন, 189.35 কেজি আছে গাঞ্জা, মৰফিন আছে 2 কেজি 800 গ্ৰাম আৰু টেবলেট আছে 2098টা। চ' সৰ্বমুঠ ভেলু আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু CIDয়ে যিটো আমাৰ মূল্যায়ন কৰে 27,55,16,500 টকা। আৰু এই গোটেই বছৰত এতিয়ালৈকে আমি এই আজিৰটো আমি হিচাপ ধৰিলে প্ৰায় 237টা কেছৰ সৰ্বমুঠ 169,68,54,442 ৰুপিজ এইটো ভেলুৰ আমি ড্ৰাগ আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যনছ আজি আমি কৰিম এই বছৰত। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি অনাগত সময়ত যিমান আমাৰ ডিটেকশ্যনছ হৈছে সেইবিলাক আমি আকৌ তেনেকৈ প্ৰত্যেক 3 মাহে আমি কৰি যাম। নিউজ ৰিপৰ্ট লংচদাৰ ইংকি কাৰ্বি আংলং লাইভ। Kedamtang matijong ni phai inkoraner kebar ni porphai krehini ra minute hongkep apor malom men pressure stroke penajok keso bat pixi Dipu Medical College and Hospital along an asangtet jutkoklo. Karlitang Daniel Terang Mate Rawan KAL LF along area commander Arpu Dengdun Pen Khaya Parman Risim Kangtang Otsi Pinangan Aningkan Hemprek Apan Jesong Ponlo. KAL LF asong atum Sorkar Pen Jingkisi Kedamtang Ningkan Kebaprang Ceasefire NC alangli Jokta Rong Binaklam Dipolongsi Boha Chiridunlo. Lapusona Porahod alangli pressure stroke Kebat Pikajok alangli Pan Dipu Medical College and Hospital along an Ponpen Hadak Amat Asangtet Jutkoklo. Karbi along life kelang arat doa namhan ilhin penisi ningtu ke biota sigi piji ning ha ache ke pat nisi tabi ko ra kebar ni KAL long area commander barim song long ke ke rawan busiku la pelalang li dolomara baguri romo bela ka do be area commander lo lang li hala bang sorni men ke so det port hospital pon rusume alang li pran ma be dalo la sipini alang li phan long le ke pang lurjar ni anang le lo asil dak ong dong to malang phan ke pajut siang ni kecipadi di phan siwang lo kasi alang li lang nam lo bote karbi yang long along empre phan ke song along hilik or song pedalang kang tang kring bang lo penan hong wang des me alang li tu makol son si KAL Welfare Society lapen karbi X Revolutionary United Forum along the members on situ dumbo asi karbi akhe to am phan jasmet behahin ke paching thur ta alang dam lo pedalang tum isia ka song ben sinon dak lanole dolomara kang dame karbi akhe to behahin nat ke chinthur pondo Alang libang arpum atumi songklem barim atum Dipu pen wansi amithanga hem dolamara long an nang thon dunlo pini alangli longle kepang lur ahut ongdong atum nang chetong dun si ningdu ka me kripen kachepadi pon juji ning hang lo la lang li kerang sa ho kopi ko som mesa lang ka chewai gi lo so la mala han ti per banke पूरा क्लियर चीनी ने सता में इमीडिएट कोर्स banke la pressure stroke pensi lang fan mane tulo pareng one de lo sing ta long la serang fan Dipu Medical College long was kami pon lo kami pakai lah lo kadang cite abidat lo kasi bini apoy itu alang li fan long lepang lo gisi dat sing room lo alang li kereng una hot hemprek ha phan hele kaman open se song pula bang solam ke hok kalau solam ke hok lo alang li ningkan mang citeng ni de lo stame alang li fan itu ke sini ceng mang ke la KAL LF Karbi Longri National Liberation Front bang so song se lang li tak itu na pu dolomara mana si romong be so area commander bon alang li sini teng ke si ala sopen di bangke non la KAL stame some ceasefire lo masih non bang ya disbanded lo arms ka dua isame avelo la si non mainstream lo si bang tulon man ni sini teng Alang bangar pumpini longle kewoya sai dolamara town baptist fellowship lapen dipluso baptist church atumsi sai pichun pon dolamara pen arjison rongphar Karbi Anglong live
Pini matijong ni phai thongke barni ada por phai kri si apor pen rangsina sarpo auditorium holalong lurulangso dipolong Karbi Anglong Autonomous Council Art and Cultural lapen Cultural Affairs asai campaign chepatu pipon si ingdeng phokep Karbi risonimso rongaje ketalon pen pachiton si thongke bra hini kesia zones mate hawar amaya tumaphan Karbi traditional tools mate ku nok lapen chong kerona jame kedeng pon Bangso Mailong TCRO Dilip Kathar pen mai chepahem huponsi Karbi traditional tools ku nok lapen chong kirona jame pangcheng ponlu Bangso Mailong jesemet non ingdeng phokep Karbi risonimso rongaje sertalin ke talona long methanga khai angthek kithir kluk asona mungpen kilun ke kan sitame kachipaklang ponji aphansi bangso sai dengpon Kidam tanga por hut langdam lipute Karbi traditional tools mate ku nok lapen chong sitame kithir kluk avi La sopen lang chari pon pamisi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM in charge Art and Culture Department Surjo Rong Paratuma Phan kachuning riponating non sertalina sengkan kita lon pon hut anki kachepatia long kinang sot ason mate Karbi traditional tools sitame kithir thip ason pensi Silam pon pen Karbi Anglong angkang pialong hawaramai kido anlapen Karbi Anglong pen angtan kido KCS hawaramai atuma phantame Karbi traditional tools ron pon longlo Art and Culture Department pen Karbi traditional tools mate rinkironga ku chong la pen nok keron asai deng kono esela mangso keron la bangke pining Karbi resim soronga je sertalin ke talon pen ke paceton pon sila mangso keron pon ningkan hinia prang isi Karbi Culture Society mate Karbi tang song pen isi kaping khat dolo department of han je na tuma hin pen jong se la bangso ahoga hak aku ahoga hak chong an nok jong se ron pen mo sertalin hut ke hala pen jong se ke kan cepate i bahala so arit nong chingdi huta ke en tame jong sela so en pulon te kelang alon dum jodi polam the sinang palelo sela so teng pen si isa phando e temon ta chuning asabo ron lo ako pining ako selam to si ron tholo si nona teng pulte thongke bra hini ba hawarame tumhan mangke pachitang kruan ron long po pini Bangso Mailong Aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar in charge Art and Culture Department chitong dun si prekjam hawaramai pen kewang claim bang for tumari ding pipajer ponlo Bangso Mailong KCS Dunmai Phu Hukum Singh Be Joint Secretary Art and Culture Department Nirupama Timungpi Deputy Director Rani Terangpi KTM CRI Principal Bonsom Kathar lapen hawaramai pen kewang amai phu kongchun bangatum chetong dunsi Karbi traditional tools kerona jabeng misen pen pechun pon News report long sadar ingti Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong Labor Union ahin pen jakong kachepherang amai amreng koka picnic spot along ing nipon Bangso Mailong District Committee Area Committee atumta chitong dun Bangso Mailong District Committee amai phu chun bangatum aphan an appointment pipa jirpon West Karbi Anglong Labor Union Central Committee amai phu manov kramsa pen kichari pon amai judde raphi pherangki atum pen chihut chipot ahut alangli ningje pon ki Labor ek arona ting pulote labor atuma jakong thepik lapen West Karbi Anglong Labor Union claim bangatum aphan jongsi Kumatni ke pasiksa ki putot do pulote minute phongbong police pa arrest un pusi thanpon Lapen alang litum kumatni bang phuatum jongsi anti social asai ke claim bang phuatum aphan anta nep ingnang donji pulote lake hor ki jun pen kahuri bohong kanghu kanghi do olang Karbi Anglong alo Labor Union potsi hini doko Bangso pothak kramsa sangho pen ningchelo Alang ni ke Japon ki chok che claim vi claim wong President Secretary thek chot chini chot laso pot si alang li che odun loputa than pon Kheroni pen mohanteron Karbi Anglong live Nomati constituency angkang donghap pathu aklamalong donghap football club lapen Karbi Film Society ang bong Arnisia Pharman jirpo mate friendly football match pathu pon
Bangso friendly football match ke pathu ponalong aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Chairman's Council EM Retasing hi kache tongdon along Tourism Board Chairman Dharam Singh Kro VDC Chairman Britain Mahila Karbi Anglong Nongnam kache thangklong an parta National Award ke long bangphu Dhaniram Tisotum chetongdun Bangso hut ke pathu ke pangcheng ponje aphanpura kache tongdun aluhi sarpo EM Retasing hilapen Dhaniram Tisotum hin pensi ingpu ponlu Kiching siang ding mati first half ki pathu hut hin aterang atum kachedai koya jok goal chipion edetlo putho rangkung mati second half a hodabang ki Karbi Film Society atum kachiting krupa jok donghap FC atum aphan goal pumni thaponlo Bangso ke pathu apor kijut anta donghap FC atum ball ipumta ke thabdun un edera jok ball pumni pen Karbi Film Society atum chepahai ponlo Labangso donghap ahawar long sidami mesen lam kanarjana phan sidami isi mesen lapen ke patho hin ke paching thur ponje aphan pura bangso donghap arat akar I pondo la sorting pensi pini football pathu ponlo lapen jongsi Karbi alam arjan amohor kinebji do lepute dimklong ke chakji aphan chuning rilo lapen Karbi Film Society atum sidami lapusona dim along kewang thekapot Karbi Anglong Autonomous Council EM Retasing hi pen kachuru pajirpon Ini datang hab hawar lapen film Karbi Anglong Film Society dong hawar arjiding klui pen ani ke hang film society itu alang itu la football ke pathu ana bang Karbi Anglong son si atau kono pacethangi apan alang itu claim asila son thak si social media long Karbi Film Society ki claim ke dam ki me la so ke thek long pen dang dong hawar atum sitamelo Nili panang chuning rieteng pet nili sitamelo Karbi Film Society atum pen chingwai chingsai si pini dak dong hawa sitamelo dak football arnisi bela ke pathu dak dong hawa la pet Karbi Anglong Film Society atum pen dak donangji pula so teng pet pini alang litum kewang se alang litum phanta ninga klong pen alang litum phan no mati homosti te nili dak MEC Hoy alang litu pan nili kurwang tu pajerik lo alang litu tak kewang pada sedang orang rata tum sitamelo isi film Karbi Anglong Film Society itu pan kecuning ri mojong si Karbi film isi ini dak si shooting nai do pulote dak dong hawar anutina korting gir tum sitamelo adima klong pen kicagi pan lu si kenang sot du pulote alang litu pan long kecerap keciturun ji pan alang litu mending hang tase dong hawar along lo nili tum bang det pena sono claim ke paching thur hawar semeni tum claim pon lo Bangso football ke pathu judde raphi monde sorong par ahin pen donghap araraphan jumesen alun parjupon ringti News report Karbi Anglong live Tang de pini Karbi prime time berta ke lapan si kang ton paniklo